ne smeta vam i direktno potkupljivanje građana, što je teško krivično delo. To nigde na svetu nije dozvoljeno i nemaš pravo to da radiš. Dakle, naša grupacija Pokret MOBA ima ko su se sve udružili, sada širimo dalje, pozivamo da se ne izađe na ove izbore, da razbijamo dalje zabludu. A šta bojkot može da uradi? Pa gospodo, zašto u posljednjih koliko to 6 godina već treći, četvrti put izlazi na izbore? Pa zašto kad su pre godinu i po dana bili na izbori? Pa zato što je bojkot lekovit. Ako građani Srbije odbiju i ne izađu na izbore, oni su pokazali da su politički pametni, da su mudri, da neće da ih prave budalama tih politički idioti. I da je opozicija pametna kao što nije, pa zar on nije rekao ovo je moja opozicija? Znači svi su namjereni i sve unapred izrežirano i ovo je samo jedna lažna predstava za građane Srbije. Da je to urađeno pre tih 6 godina, on više ne bi postojao, jer on se najviše plaši bojkota, jer zna da nema legitimitet. Pa kažu onda oni koji su budale pa ništa ne znaju, pa može da izađe i 500 ljudi pa on to prihvata. Pa dobro, pa naravno, pa može da izađe on i njegova porodica i niko drugi i on će to da prihvati, jer je čovjek šizofren, jer je bolestan, jer je ucenjen. On se bori za život i za opljačkani kapital njegovog kriminalnog klana. Pa da li vi verujete da će on to tako da preda na izborima, gde on ubedljivo sve ove elemente ima već na svojoj strani i podržavaju ga? Pa si video da je došla ona Ursula, ona koja je u svim mogućim aferama. Jel čitate vi evropsku štampu? Jel vi znate šta je, u kojim je aferama ta žena? Kako je on nju dočekao? Pa sa cvećem. Znači, otimati neko tvoj deo teritorije, otimati deo stana, tvog bića nacionalnog i ti nju dočekuješ sa cvećem. Pa ne, pa mi smo ustoljubivi, pa to je budalaština, jel razumeš da je to poruka, šta? To je zahvalnost. To je zahvalnost što mi dozvoljavate da u neregularnim uslovima pobedim, da kradem, da radim šta god ja hoću samo da bi ispunio cilj.